Salatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa yu'maru bi kadbi rizqihi, lanten perintah sapa malaikat bikat bi rizkihi kelawan nyatet rezekine wong, wa ajalihi lan nyatet ajale utawa titi mangsane wong. Laju Allah Subhanahu wa taala merintah deka malaikat yang kipeneka nyatet sepertama rezekinah, baik rezeki secara zahir dan rezeki batin, halal haramah juga pun lek catat. Rezeki banyak, ilmu termasuk rezeki, pakaian termasuk rezeki, kamal busin wa markubin wa mangkuhin, kendaraan juga rezeki, saya kabin, saya nikah, orang bini rajin termasuk rezeki. Yatanawalul ulum, ilmu termasuk rezeki daripada isare. Nah, seterusnya pun malaikat perintah nyatet wa ajalihi lan nyatet titi mangsane wong. Maksud tawilan au qasira, lanceng pandeen anika ampun catet dining malaikat atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetitung situng orang nikah si hadir nikah, tuah ngodah laki bini lanceng beraben, setuju nikah pun boleh catatan. Umur berapa tahun, umur berapa puluh tahun, berapa ratus tahun pun beda. Pawilan saya lanceng berarti catat lanceng, qasiran saya catat pandek berarti juga pandek. Nah, berarti kula ban banci dengan kiku tu tenang pun anda rumah cek pun lebih catat nakapi rezeki catat, pateh catat, ajal kula sampai ni kata akhirnya burung tak bisa maju tak bisa mundur, tak ingat film ruah maju kena mundur kena, aro kan dono maju kena mundur kena, mun ajal tak bisa. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dabun Gusti Allah. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ lan masuk da fi'il mudhari' tengere. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, ora bisa tekan besok, ora bisa bakal ngakhiraken. Artinya tak mungkin Gusti Allah mengakhirkan daripada ajal manusia. Idza jaa ajaluha, mun ajal ni kalau datang. Nih perhatiake ojo aku lah. Mun lo orang ceritain bepatir lah tak kok wis. Ada nasihat boleh sama sobat. Ceritain surga tak bisa matobat. Ceritain neraka tak bisa matobat. Ceritain ganjaran, ceritain seksa neraka tak bisa matobat pun. Cara terakhir nih kampunan. Soro nyeritaaki derma dahsyat ring mate kuburan, wa ma yata'allaqu bih ban seberhubungan kelaban orang mate. Ki pancet empon wis. Berarti ada obat pole seman tidak orang jerialah. Arapa polan penutup pesara gelu. Dosana terlalu banyak. Mun kita kok ada urusan mate, insya Allah orang gelak ki bisa hati-hati. Orang ini ki bisa ngestete. Mun la takok, mun la orang gelak pun ceritain mate ampun yang kep biasa, yang kep omong-omongan se tak matakok. Padahal kancana banyak se mate lah. Kancana lebenya, teretana lebenya, ring tuan na anak bahkan kanca akrab pala epekol tibi, king tak gelem tobat. Padahal lah akrab. Mungkin umur lebih ngode. Semekol ya orang jia. Saya menjengaki orang jia, saya nahlilin orang jia.
Keng tak bisa matobat, engki apa boleh sebisa matobat. Kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala sebisa muka daripada penutup hati gelek. Ajal ni kampun beda. Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala tawilan au qasira. Lanceng otabo pandek, pandek ben lanceng, lanceng ben pandeen ampun lek tentuaki dening Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayyi sa'atin wa ayyi mawdi'in yakunu intihauhu. Benih cukup ni katok saya catat bi Gusti Allah saya berkaitan kelaban ajal. Jam berempah, tanggal berempah, hari apa beda Pak. Ayyi sa'atin jam berempah, tanggal berempah, makin ni ka tanggal berempah. Hah? Sanga belas. Sanga belas bulan sanga 2019. Sampean mun mate mangken berarti gempang tanggarna kuaku. Tanggal sanga belas bulan sanga 2019. Nyaman ngertenger kuaku. Mate tahun berapa bilan? Tanggal berapa? Tanggal sanga belas bulan sanga 2019. Sekarang lah. Nyaman ngertenger mun ngahole kuaku. Pokok bulan sanga ya berarti ngahole sambian berarti lah. Nah. Fi ayyi sa'atin wa fi ayyi mawdi'in tempat tala beda. Oh tabrak sepur masih jauh dari rel. Oh tabrak kapal masalan. Kapal bisa keker lurus bungkon. Tak kira burung. Fi ayyi sa'atin wa fi ayyi mawdi'in yakunu intihau. Depakkeun di mata kira bisa cekkeun semeter, cek sekilo, 2 kilo. Semeter, sejangkahan bahkan setengah kelan tak bisa menjenengan maju ke tempat jeriah mun pancen ieu cap ning tempat jeriah. Tong ontong orang mun mate ning tempat sesae. Ontong mun orang mate le masjid. Ontong orang mun sete tempat ning majelis-majelis taklim, majelis zikir. Sampean mun tak tero mate ning tempat judi, cok entar ke tempat judi, cok mah tak tahu. Mun kaki tak tero mate ning tempat sakada jeriya, empon hindaren. Kemadok se materi le saben. Repot mun rengak nekat, tak bisa matobat artinya. Mun orang ini kayak cap di Jakarta setan masih tadi PC masih pun tadi kenalan berdebay deki orang ngajak ke Jakarta keng entar nguni nah ajel oleh karena kak dinto selama ajal nih sabek nih nyadet merepat kul manjenengan Pak mun ki beda orang kelak ning dalam atena keimanan percaya dekat Allah Subhanahu wa taala iman atas dasar iman cek bahwa ajal ni kampun etan tua ki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala maka orang kelak bakal ngestete cek keng etam mua ajal ni kan nyaman ini tak nyaman mun etam mo 2020 mate kan 2017 kita kira nyaman ngakan gak kira mak koros kurang 3 tahun kok mun sampai etam mo tak nyaman mereka nak rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala kocak rahasia ilahi nega so aja kau leban panjenengan bisa ngesteteh bisa usaha bisa menghindar daripada tempat-tempat setak saya beruntung orang mun setan tempat atiker beruntung orang mun ajal kelak depak ning tempat-tempat lepada tak tahu setia ya polan tak tahu ni sorong ngesteteh kan le catat anu apa ki sorong ngesteteh sekarang bakake mun panjenengan tanda boleh mereka nak yerep di Gusti Allah supaya orang ngestet kira-kira orang ini kesesembrono bi ngestet benyaan selamat seka emah saya ngestet orang mulai takdir etabrak tetap etabrak terus kaki tak letolek nade ya lah jajal rapeng ya engkok mau takdir mate etabrak mate tetep mate tabrak ya jajal laku jak letolean kaki ya berarti bunuh diri orang Jawa. Engkau mau takdir mati ngenom racun, tetap mati ngenom, terus sampean ngenom kan menghindar dari racun, menghindar
dari barang-barang sebahaya aki lene kebentuk usaha keng mula orang re takdir racun itu tetap racun walaupun menghindar sini kan maksudnya enggak saben almarhum saya rasa madjeni kan lah jauh dari rel eko nek kancana nyajak mecek pedil ngocak dentek geluh engkau ki ngunteng mau ngajak engkau jam-jaman polan jam kita ada apa nyata nih tabrak sepur padahal jauh dari rel pajaran pak engkau mau mate takdir mate tabrak sepur masih ada remang kok mau takdir engkau elende sepur masih tedung ya atas rel tak kira mate jajal mau tak el sael kaki beli tak napai ala kulli hal orang ini kesyukur ngastete mereka nek rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah atanya ke sahabat atuhibbuna an tadkhulunal jannah apakah kita terus masuk ke surga wahai sahabat faqalu bala ya Rasulullah oh engki ya Rasulullah Sera orang saya tak gelem apa bersuarga tina Gusti Kanjeng. Oh suarga Pak. Kanjeng Nabi sama tabar. Atuhibbuna an tadkhulunal jannah? Apakah kekapi sekalian dia gelem masuk ke surga? Faqalu bala ya Rasulullah. Engki ya Rasulullah. Di antara syarat mutlak dari Nabi muntra masuk surga. Wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Ajal ni kesabak ya ada mereka dukul aja. Kok takut mati tepak main judi, cak judi. Kok mati takut mati tepak mabuk, cak mabuk. Mon sabak ya ada merepat ajal nikah. Wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Mon termasuk surga sabak ajal nikah ya ada merepat dukul aja. Cak sampai kulu manci dengan lo pada ajal nikah. Mon lupa empon pas teh bengal maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kak dinto ajal ni keperluan ngak kengak khusus sesuatu wah. Pas bila saya tahu baca lah tu lah aku empoi. Tidak mengoda tak kira beli ngoda boleh tak kira. Saya ngoda cak dah mengoda. Umur tak boleh nak ngoda. Pas jauh dari mati enten Pak. Malaikat ban seroban si tinggal lah. Tak pola noben, tak pola sakit, mun kare kadung karep pemasih sapa, tak pola ngode, tak pola namapan, petinju tepak tinju mate. Sepak bola pemain sepak bola, kartu merah bi wasit ada, bisit wasit setompes. Apa saya cerita akimun kada juri. Cek maten tepak kada juri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Orang mati congok diri kesenangan nah ngaki. Mun sambian letek kening paenga ganja narkoba terus. Pola kakek mati tepak nyedut jeria. Mun kakek tak gelem paenga urusan judi terus cek bambu papancet. Keng jak lupa, anak sampian bekal tahu kaki mati tepak model dek rumah. Saya seneng joget, terus kaki agak lah terus joget. Mau berorkes entar. Ngeding kaki bodi mau berorkes di entare lah. Mau pancen sampian tek kening paenga. Keng anan sampian bekal nyatet kehidupna sampian sampai mati sampian bekal catet. Wallahi bekal todus anan sampian. Todus Pak, di reng tua mati tak gena kada jadi apa? Beruntung menoreng saya tidak tepat nekuk tasbih, tepat nekuk mushaf Al-Quran, tepat macam salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakkan mainan ajal ni kalau sampean benih sajian jauh, sajian semak, benih sajian jauh, sajian semak. Oleh karena dinto, neka ajal pun lek catet. Tak kira burung, paster ya, paster. Cak kebahagia urusan ajal nih. Kayak mulai urusan mati tak matobat wis. Mungkin harapan tipis untuk orang gelap bisa tobat. Namun termoga titik ilmu manfaat.
Termuka kau leben panjenengan lamun cabutnya benika husnul khatimah. Amin. Ngeba Islam ben iman. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Termuka tambah lancang umur, sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulih, bisa nambahin amal ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Ben termuka majlis nikah. Jadi majlis istiqamah, majlis sebisa maenga kul panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala, ben matermu kening majlis nikah kul panjenengan niat atobat dekat Allah Subhanahu wa taala, ben matermu ke tobat kul panjenengan terima hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول الموصلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين وختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم فينا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.